Gospodine Mandarić, ovim putem bih htio da se zahvalim na 3 prelepe i nezaboravne godine u Olimpiji. Bila mi je velika čast igrati za taj klub i upoznati vas. Htio bih da vam čestitam rođendan, sve najbolje, puno zdravlja, puno uspjeha u životu i sa Olimpijom. Predsjedniče, veliki pozdrav. Prvo bih da se vam zahvalim što ste mi pružili šansu da se vratim u klub gdje sam počeo prve svoje fudbalske korake. I plus to da nam je na kraju uspjelo da osvojimo duplu krunu poslije dugo godina. Pošto je ovo vaš dan, ne bi da dužim, ja vam želim srećan rođendan, da budete zdravi, veseli. Zdravo predsjedniče, kako je? Došla je vest u Bangkok da slavite rođendan, zato sam i rekao da vam moram poslati čestitku. Jer na kraju imali smo dobar odnos, bilo je lepo vreme, osvojili smo 2 put prvenstvo, kup. I moram da vam kažem hvala za sve jer ste mi dali 3 put novi ugovor, a isto vrijeme 5 godina ste me zvali Haris, niste znali da sam Maris. Šalim se. Ništa predsjedniče. Sve najbolje, želim vam još puno godina u Olimpiji, sve dobro, puno zdravlja i popite jednu dobru čašu vina. Sretno. Veliki pozdrav iz Mađarske od Sulje za gospodina Mandarića, ali meni je draže da ga zovem Deda Mandara. On je mene zvao Sulju, a ja njega Deda Mandara. Želim vam puno zdravlja, uspjeha, sreće naravno sa Olimpijom u ovoj godini, tekućoj sezoni, a i u budućnosti, ali prije svega želim vam puno zdravlja, ali vidim ja da vama vrijeme ništa ne može, ko da vam je 20 godina. Dobro se držite. Veliki pozdrav predsjedniče, želim vam sve najbolje za vaš rođendan. Sretan sam što sam upoznao tako jednog čovjeka kao što ste vi i što smo toliko lijepog vremena proveli u moje kratko vrijeme koji sam bio u Olimpiji. Želim vam puno zdravlja, uspjeha, sreće i da mi živite još 100 godina. Pozdrav iz Dalmacije. Gospod predsednik, nikoli ne bom pozabil trenutka, ko sem se prvič srečala in ko sem vam izrazil željo, da bi nekoč zaigral za Olimpijo. In ja, čez par mesecev se je res zgodilo, vi ste mi uresničili mojo otroško željo, zaigral sem za Olimpijo, kasneje tudi osvojil kar nekaj naslovov oziroma lovorik. In za take stvari oziroma za to stvar vam bom res večno hvaležen. Hvala vam in vse najboljše in še na mnoga leta in še enkrat res hvala vam. Hvala vam za vse, kar ste storili za nas, za me osebno. Izkazali ste mi veliko spoštovanje, ko ste me postavili za kapetana tega velikega kluba. Tudi s tem, da ste mi že dali priložnost, da sem se vrnil v slovenski nogomet in prišel v Olimpijo. Brez vas to ne bi bilo mogoče in to mi ogromno pomeni. Predsednik, odkar ste z nami, smo skupaj doživeli veliko lepih trenutkov in osvojili tudi 5 lovorik. Klub smo dvignili na visok nivo in s tem je postal ponovno ponos Ljubljane. Predsjedniče, želim vam sretan rođendan, da ste mi živi i zdravi. Drago mi je što sam došao nazad, da opet surađujemo, jer iskreno prošli smo jako puno lijepih trenutaka ovdje u Olimpiji, osvojili mnogo titula i nadam se da će tako biti u budućnosti. Želim vam još jednom sve najbolje, vama i vašoj obitelji. Dragi gospod predsednik, vse najboljše za vaš rojstni dan. Želim vam obilo zdravja in pa da se bomo po koncu sezone skupaj veselili kot prvič leta 2016. Vse najboljše za vaš rojstni dan. Želim vam veliko zdravja in uspehov na vseh področjih. Spoštovani predsednik, v imenu ekipe vam želim vse najboljše za 83. rojstni dan. Skupaj na čim več uspehov. Predsednik, vse najboljše!